This river is called Tananda. This river forms part and parcel of the history of Ematuru. Klipspruit 2 rooms have been around for many years, and the condition doesn't seem to be changing. So myself and Voya, we took time to come and spend in Abahlali, Abala Ematuru, just for them to share with us the plight and the hardship and the condition Abahlala Goyo. Sharp. This is the condition. Abahlali every day. Mawuvuka bahamba kule mapassage emsebenzini. Abantwana besikolo kufanele uzujike futhi uhambe nje straight kuphinde. Every day life is so. For many years amapassage uhambe passage. Even abantwana nje besikolo. Wala champ. Uthi na uthi? Thank you uthi man. Yes, siyabona. Wala. Yeah, hot man. Yeah. So, passage is all over. So it's a passage after a passage. Passage after a passage. Another passage again. Even me, I can't walk. It's a passage I can't walk. Yes. Again, passages. Nine passage hapa. Kumnyama la ebusuku. Kakhulu. Very dark. Yeah, impilo yabantu baphile for many years. Ushuthi ufanele kulungise nje kahle. Condition abantu nje bahlala kuyo le. These passages are very small in a way that even Uvoyo cannot even fit. So imagine a person bigger than him. 39 years. Sakhula. Yeah. Akhulela la eKlipspruit. Ayikho enye impilo yami ngiyala. Yala eKS. Yeah. Kasi bokumnandi emathungu besikhona ukuya emathungu siyobloma. Yabo. Manje akusablomeki sokugcwele abantu ababhaya isingabazi. Strange emathungu. Ukuhamba. Abasifila ngathi bona amaboss. Bangasboss eKaslethu yabo. Yibo futhi ababuye bangenela abantu ezindlini ngabakho. Babuyaphi labantu labo? Abantu bokuhamba. Bafaka uba? Bafaka imagandagandeni. I can simply say bafuna ukuseva bayasifana because emagandagandeni abhadalwa. Akhohlwa bazela bazofuna umsebenzi sebazobhadala. And the truth laba buya khona babulela abantu abanye yabo bamoshile. So la icamp yabo yokuzifika. And leyo nto imoshika Kaslethu because mawubheka ipopulation yangapha abantu abakhuphukayo. Sure. Bafiwe bazi. Yeah, no, yes. Abakhuphukayo nabayehlayo bazi. So we can't control iKaslethu. Ingako every day ngizothi uzozwa abantu bangenile ngapha babamba inkunzi bangena ngapha babamba inkunzi. Asinankinga ngomuntu wakuhala eSouth Africa obuye eLondon Eastern Cape. But into esinenkinga ngayo ukuthi mentality yabo. Mabafolile bagcwala la eparking. Babhosa abosisi bethu bashela ingosi encane benze yonke le mihlolo le. Sibabukele. I've been here for quite a number of years. I've been staying here since I was young. Then I had to move to Newcastle. When I came back, they told Linda, Kushinja, next. The drainage system, Namasuri, change. When there's blockage, they took time. So I changed Linda. I changed. It's been years and I changed. So much room when I go since kuso ama-family abahlala bayi-10 phakathi. Yeah, some of the families bahlala bayi-10 gcwala endlini, and then abanye bamuvile, they even change, relocate somewhere, bathola ama-RDP houses. Yeah, bathola ama-RDP houses, izinto zabo zachange, but laba basele kusagcwele endlini. Only to find ukuthi
futhi abanye bazilwela lezi zindlu yeah only to find ukuthi kunabantu abayi6 endlini abakhulile. Unabantwana mfethu? Ya nginabantwana but abantwana abahlali la abahlali la mama mamuva la wathulile. Yeah. Okay. Yeah. Mamuva. So into ecelayo ku government yini mfethu? Into engicela ku government need to change this place, allocate abantu ngendlela, enzela abantu izindlu, alungise i-drainage system. Yeah, asuse lemkhukhu egcwele, aba divide ama-2 room ngoba ama-2 room wonke a divide enze 4 room, a divide abantu abeke abantu endaweni ezi-right. Into engifunayo. Okay. Asibonge mfethu. Even nama ngihlala but ngikhulele la ngifunda izone 1 ngihamba ngaye Newcastle change style kusasenjalo. Sasenjalo. For instance le strat sabo lesi la kunamanzi lithi imvula sichitheli ngale kwala amanzi la. Yeah change, you can even take a photos. Yeah change akunashintsho. Hlala kuloku so. Hlala kuloku so. Ukhulele la? Yeah ngikhulele la ngahamba. Una how many years manje? I'm 47 years now. Yeah. But ngingahamba because 1987 I was at Winning Wiggers, then 88 ngamuvele Zola, then 89 to 2000 I went to Newcastle. Okay. To my grandmother. Even noma ngifika ngicompletile college kusasenjala. I went to stay somewhere kusasenjala akuchinji. Yes. Yeah. All right. Siyabonga mfethu. Hayi igama lami ngovuso kaNdebele. Ngizalelwe la eMathuru, ngikhulele la eMathuru. Ngizale 92. Ngikhulele khona la eMathuru. Awushintshwa la eMathuru malibi khona. Senthi sikhulile kuso. Namanje inhlanhla nje hlezi kublocka pheli ne2 weeks ungablocka. Sesikhala ngayo nje basincede ngayo ama pipe. Ukuthi basilungisela ama pipe lawala. Awona ngoba sibaningi ku2 room esasigcina seyifaka neminye imikhukhu ngapha esayidini nabo abokhothmana alale ngapha anye solala sonke ku2 room. When the time ukhula beningaki? Ngamkhula besi5 ku2 room. ku2 room yakhula safaka imikhukhu sanjela ugesi sikhoma shiftisa ngapha uthi angeke uvase bangashiftisa kunamali okurenta ngisebenzi nasi space ngapha safala imikhukhu ukuthi sikwazi nathi ukuqhubeka impilo. Sicela kakhulu futhi uJohannesburg uthi asincede ngalento block into esikhala ngayo kakhulu okunikisa kubona leyo block la ayisekhala ngaka problem. Unabantwana? Nginabantwana. Abantwana nabo mabakhula kusasenjalo. Kusasenjalo kuyafana ngoba yakhula abantwana. Ngina 3 abantwana. Ngine manje uthi ngithola umunye umkhukhu ngalo ukuthi nginabo bakwazi ukuhlala ngala ngeke bakwazi behlala abantwana bakasiswami. Yes sir. Ngiyi1 umjita aboCherry bayi5. Abonke bazala ukudlula mina uCherry. Manje nyokubaqoqa ukuthi hambana hambana. Kumele sincenge impilo. Esazi ifaka nemikhukhu. Sacela kakhulu uJohannesburg ukuthi sincede. In terms zesimo senhlalo plus ne crime, so injani kule ndawo? Ayi crime yona iyakhuphuka inciphi ikhuphuka iqinipe emakayona inkulu iningi crime yala elokushini. Ngoba uyabona bathi nalabo gojo bathi kuzofaka elinye iapple akavala nokuvala na safety ayikho njengoba nakukanje make crime yona iningi. Hayi iningi crime. So in terms ukuthi nje crime uthi iningi ukhona usizo nitholayo na? I respond maybe asithi unereportile emaphoyiseni and then it turn around ukuthi bafika what time injani for mina as izakhamuzi lamathuluzi. Hayi sinokubafonela sifuna ukusho amangwana amaphoyisa banokutshela ukuthi i-danger zone la anyeke beze manje lo muntu uphethini akufikela after maybe 2 hours 3 hours. Njengomuntu odala ola emathuluzi ne yeah asithi ikhaya mabhekile yenziwa abantu abakuphi abahlala khona la nikhula kaye nabo baziyo ngathi makwenzekale something embi ongavuka umkhombo uthi lo muntu lona owabantu engabazi. Hayi cha asabantu esibazi ngoba yabona sokuvuna imikhukhu emisha nangapha esingabazi abantu bakhonto bavunuka kuphi bamix abesuthu amabhaqa anyoko umkhombe kusasa omunye umvakashele maybe lo ujwayele ukuzothenga la uyamazi lo munye azovakasha anyoko ngoba besuthu amabhaqa kumix ngapha
So le ndawo lena ngoba siyabona imikhukhu ethiwa imasiko. emasiko Yona ifike nini? emasiko ufike kuba ngiphazama 2015 ngeCovid COVID. Angeke ngithi ke ilo mawucela ukuthi uhulumeni angacela ukuthi anibhekele kuyiphi indawo or ayenze yini for mina. hayi into esingacela kakhulu kuhulumeni njengoba bengishilo kakhulu esikhala ngakhona amapipe azama ukusenzela yona le ndawo le abantu abangabhilongi khona la abanganamaphepha okuhlala la bangananampasi bazama baka-shiftisa la i-youth yala ikhathi bakwazi ukuba yenzela ibhesinyana nemikhukhunyana bakwazi na ukuhlala nefamily yabo Siyabonga futhi. Sure. This is the condition that the community as a Maturu Network Spread faces on a daily basis, whether it's a Christmas or a New Year. Mfethu In front of the camera. Uthanda ukhulele yi awuthema ukhulele yi ukhulele. condition yala injani Ayikho shabo siyablokhelwa. Sibraketha amanzi lawo. Yabona amanzi lawo. Sibraketha amanzi lawo ukuthi angasingenele endlini. Amanzi ngenela endlini. sure Mina la amanzi ngenela. Papa yabona. Sure. Ngeza nawo uzobona. Leto le. Amanzi. amanzi Magnet. sure Akuna development, akuna nenzeka. Leto le yenzekele. ukuhlala nje ku2 room awuthama Since how it is nje ukuhlala ku2 room ukhulele kuyo Yeah, uzokhuphela kunzima. kunzima ube nabantwana ku2 room Benabantwana kumele uphande. Phela abazali eshaya imikhulu room and then mina wamungala yeah ipurchase lamanzi sure zama ukuthi i-drainage yeah iyophumela ngayo esama ukubonisa zama ukuthi amanzi ahambe la magnetic yeah ipassage yebo yeah alright yebo okay ayahamba wona maramanzi ayahamba masiwayenzile masingawenzanga yeah angena endlini esa angena endlini so for how many years uhlala la emathuru yeah almost ngizothena 40 manje uloku uhlala la la turning 40 now esa alright akuna change ayikho into abasenzela yona siyavota senza yonke yeah wazobona enye trench zamanye trench ukuthi la ungangena amanzi angangena endlini bese kube so try it yeah yabo ngizama yona so nchayele mfethu rona anere hola unole ulahla dingusi kada Yeah. linonzi babayetsa la Never it is. It's an open veldt da. Uyangithola? habashwile bathu balahlela wena kada Awucisha abawulahlelekana. Awucisha abawulahlelekana. so lezamme bafethu re libuye libona bathu ba re at least bazama etsa One mfethu haba barricaded I play. yeah One. once Barricaded with I play mfethu. Ngosakana lokunyani awuna unale park. Park akele bayi visit. Because I If you have a laundry, you must just sit outside and take care of it. Otherwise, you're yonke iwashini ingekho. And all of this is because there is no space for even a washing line. so mama ufike nini wena la 19 angiyazi angisazi mntana uzalele lana ma 3 years ngina 73 years uhlala la emathuru it's more than 45 years more than 50 years ngihlala emakhaya and kunjalo sakhelwe phezulu kwamathuna kunamathuna la ngaphandle okay and abonoyingi ngatshela usilungu
usipungothe utshela ikhansela ngalamathuna kuphi lapho la ngaphandle la kunamathuna serious ngizonitshengisa please uzobona please do so usilungu wabuya nempendulo after isikhathi eside after kuma 1 year usilungu wathi hayi bayibhekile vele le ndawo babonile ukuthi vele sakhelwe phezulu kwamathuna sihleli lano yawa la wenzani siyawasaza yonke lento yimix up into ongayazi nje la akumnandanga totally la emathuna mina akuyikho into emnandi la so umama ukhula beningaki la endlini besi more than 8 yo lishare le 2 room sishara le 2 room umkhwena wamazwe wakha le room engaphandle baya ke ngapha ngaphandle bayohlala hayi bashona ke nalabo abantu abadala bashona yithi abafike eqala into zenzakala ziningi mana kunandanga la so the time enkhula makumele ukuthi omunye umama ageze ngibe niphume nonke siphume sonke makugeza abafana umuntu baba fanele siphume sonke naye bageza kanjalo yo sashintsha kuyabanda kuyashisa kuyafana uzohlala la ngaphandle lanyeni ummela aqeda ukugeza kungeke kanjalo nje kanjalo sitshela ukugeza yes hayi man so into ifisayo ugovernment yini mina ngithanda ukuthi njengoba kade bathi siyahamba ukuthi siswa lapho la singasikhona ukuthi bayasisa lapho abasisi kunini kuthiwa siyahamba kuyalunga siyahamba hayi angisazi manje sesihleli manje sesigive upile manje ukuthi sesihleli vele akusenandaba sihleli akufani noba unganashelter namashelter akhona kuyavunza ngathi siyangashela endlini yabona la uyabona le ndawo electric ayifakwe la ibobo leyana yavutha lento leyana yela ngacishe ngachela la ngaphuma ngemnyango kumnyama ngaboni ismoke ngoba ugoti ukhona uNkulunkulu ukhona ngakhona ukuvula umnyango ismoke saphuma la kwaphuma ismoke ngathi uyabona mase siletha siletha iflame yo kanti la ngasemuva lana ngichile igown ichile sorry ngathi bayikhipha lo pipe lele ubhobho lo lento leyayo uyothina sala kabuhlungu le kitchen dining room kuphelele konke kuphelele la sitting room iyo yonke into so yonke into ngapha so the time enkhula mama ikhishi kade kuyilelo ikhishi kuyile so dining room kwikamera ngapha so kulala belalaphi besilala phansi nonke sizathini sabantu abadala balele nani lapha phansi fanele uhambe uyolala la ulala khona uyabuye noma ungafuni so namanje uphekela la uyabona nawe yonke into la akuna space hayi akuna space la i2 room ngempela thatha la inkambi mole mthatha isele mthatha yabona la amathuna la uyabona la uyawazi ungwapendlezi uyabona nawo amathuna ithuna leli nje yebo ngathola kunezinto vele zaziphuma la amaglass azibona into esezibekwa yebo amathuna la nangapha yenziwe kanjalo amathuna akwaziwa ukuthi amathuna wamabhunu abantu abamnyama akwaziwa madoda so enena imaki yakho niyabonakala konke yabonakala nala ngibonisa ukuthi amathuna la so into ebonile iglass sengihleli ngapha ngisekhole phezulu yabona la makomishi la amakomishi afaka amaflower ngazithola kule so mabangagubha nje la bayothola amathambo abantu amathuna kuyale konke una inile ho tswa difokhona ke re bona mo le ho metsi ke bona le bona ha ifokhona konke la ke fokhona ke mabita nje re dutse ho di mama bita
telling you the truth. uyabona lapha ematsheni kunamatshe lapha right emnyango or inhloko or yomuntu laphayana Angekwazi. nathi phela into never Yo. Mabika bo. Dutho di mabafu. Di mo la ke ba bona mo. Come and show you get. Di mabika. Le kae mo na mpula ba ya tswa. Siyabuya mma. O tata to bua le ena. When this is a tomb. This is a tomb. Here is a tomb by the stupid. There. It's tombstone ums. Yeah. Please, kile. Kile vela Ke mofu ki. Yeah. Ki yo. Le mo le ke bo. Banna. Different places. Ola baba kwetha pula ena. Ah. Bayahlaya so. Ho hlaya di mark. Mabo. Ngizofana le Shape ya libidi. Yeah. One hello. Mama speak to this. This place goes for those graves. Ho hlaya di shape tsa The shape of the graves. Everywhere more. So the whole area ke mabitla. So the 2 room. Ya kgetho di ma. Yeah, I want to intend now to check out what I told Marapo about. Abatho ne. Yes. Kupakatela. How long were wena o le mo 2 room? Na ke tlile mo ka 1974. O holetse. Yeah. O hlahetse mo holetse. Akatlanga ya ke le 64 ke nkgono na ke tlile ke tswa Alexander. Yes, but route temporarily till today. Yeah, hotel ba itse ba tshela di forum ko zone 3. Re bona se banka batho ba bang ba ba isa kwa since re dutse mo. Batho ba ngata ba tsofalla mo ba holelang ba shela hona. Ba shela hona. So mplele condition ya ho holela hara di 2 room e jwang? Ai mona jauna privacy. Yeah. Hauna private. Yeah, but all of it nna ke na tla o jwetsang hantle ka pleke nna a ke a itse mara. Re thotse bona. Ha hona le batho ba robalang ka motšhišineng ya 2 room le ka mo moreng. Ha o tlamele o tsuwe o tshwantse re vukani lapho sifuna ukuza lapho sifuna ukuzopheka sizoyenzani vukani tshwantse re tsuwe le re hlapela ka montle rona ka montle ka mo di-purchasing ka yes le bangata ka mo dintlong yeah. So go tshore if le robetse ko kitchening tlamile le tsoge hore ba kgone go tsoa ba leng ka mo kitchening pele or khathetsa re ba khathala nobody cares tshwantse bo utsuwe kaofela ha motho mo la ba tlo hlapa le tswa kaofela tshwantse re ko moholo tshwantse re bone re dlala kae ha ba shimane ba tlo hlapa le atso banyana changes oh shit and then Americana go pele no se petse because ne re sa sheba ne re hlapa fela ne re bana ba holang ya hona tse it was because le bo malume bana lo nyo go metsa bana ngwana ka slap mo pela malume aka slap ke nnete all right thanks